Assalamualaikum sahabat Busruk, kembali lagi di YouTube channel Busruk Sumbar 92. Hari ini ANS yang masuk ke Ponpin yang dari Ranah Minang ke Jakarta. Bagaimana video sahabat Busruk? Jangan lupa subscribe dulu biar channel ini lebih maju. Selamat menonton sahabat Busruk. Masuk Pak John. Nih Always masuk lagi. Bis Always dari Sape udah masuk keluar di terminal Pondok Pinang 50. Langsung nih rekor ANS 745 lagi. Ya, dilanjut lagi ke Bandung. Always ke Bandung. Udah masuk 6 unit ANS yang paling tercepat. Kuat lagi tadi. Penuh. Ya. Ya, selamat ANS. ANS yang paling rekor. 7081 Arjuna jadi sopir Jawa yang bawa nih. Udah masuk jam 3 nih. Terlambat nih dikit nih. Iring-iringan ada 6 bis unit ANS yang paling rekor nih. Ya, selamat sampai terminal Pondok Pinang 50. Dilanjut ke Kampung Rambutan ANS. Ya, inilah BNS yang paling rekor nih. Meluncur langsung ke Kampung Rambutan. Jor terus ke Bogor, Jawa. Ya, ini datang lagi 7045 Ventura mobil nih ANS iring-iringan 6 bis Pondok Pinang akan yang Pondok Pinang nih mobil Cipono. Datang lagi Royal Executive, ada 6 bis memenuhi terminal Pondok Pinang 50. Itu 124 KTL yang rekor nih. Ini bis ANS Royal Executive memang diperintahkan masuk siang terus. Dilanjut lagi 7045, cuman menurunkan penumpang 5 menit aja ANS 7045. Konon dilanjut ke Bubulak Bogor Paradang siang. Ya, inilah ANS menuju terminal Pondok Pinang 50. Terus 5 menit aja. Turun 10 menit aja menurunkan penumpang di terminal Pondok Pinang 50. Ya, ANS. masuk nih. Inilah BNS yang paling rekor. Iring-iringan masuk lagi mobil pembawa yang rekor ANS. Selamat ANS sampai terminal Pondok